Hi, my name is Siddharth Krishnan and I've been driving this 7-seater limo for 3 years now. As a limo driver, I had to make a lot of trips to KLIA Airport, sometimes to Subang Airport as well, and my car did not have enough power pickup when it was fully loaded with passengers and their luggage and so on and so forth. Saya Aziz bin Yaakob, memandu teksi selama 5 tahun. Sebelum saya guna minyak pelicin Max Oil ni, pagi susah nak start dan kita berjalan pun enjin pun rasa tak berapa selesa lah. Kepuasan pelanggan adalah kutaan kami. Jadi bila kita gunakan Max Oil, feedback dia adalah positif. Pelanggan kata enjin terasa lebih lancar dan senyap. Itu yang kita nak feedback daripada pelanggan-pelanggan yang menggunakan Max Oil. Now that I've changed to Max Oil, my trips to the airport are no longer a petrol guzzling event. It's now an efficient and smooth ride. Kita boleh tahan selama 7-8 ribu kilometer, 10 ribu, masih cantik lagi. Dan lagi satu, pagi kita start senang, berjalan jauh pun rasa sedap lah. Saya pada minyak pelicin Max Oil. Di sini saya mengutamakan setiap kenderaan yang datang, kita tunjukkan apa teknologi yang ada pada Max Oil. Terutama sekali Nano Plus adalah satu teknologi yang baru dalam dunia pelinciran.